Haringkat ke jingkan mau buram ya ke sengi jingdap shispa prapakondais nam ke jingklat us iem ke himan nong klau utirat sings iem. Haga katnyo trigunai tung araja arpusau ke Site Sopen Development and Monitoring Commissioner jong ke ilaka Site Sopen. Haga di ke sengi kalapun ko buram ya ki samla puli berdai nak nengesnong ki pas baha ki examen secondary school living certificate but higher secondary school living certificate araja arpusau. Hakani kasngi laidon lang daw batitas tarwal khan UMDC ke sora ko mukongsan ke kong AR kenta ke video Shela Bolagan CNRD block uba Dawning Star kentau sordar Site Sopen kinong hikai skol ringkat ki samla puli ki basyapan ko buram bat ki weide. Napreng ki balasyapan ko buram uway na ki uday samla bantay borlang riatam ubala pa sa ka second division ya ka examen SSLC arja arpusau marga ba kampunlong munsiem kalong bau new samla uday ubam nang bankran baru bam don jing osngo ku skor Henry ulapoy siya kani ka kerdan. Uniw samla uday bapuli ha ka Ferrando Speech and Hearing Center Omyo Kwan. Kelas 12 nangka jong basic geology first division nangka pengada boy ke benta baham kerpang ya bangla highway ke jong pekopurong di museum you way left bare jong leka Sopen pekopurong in ibadai person with disability bangla disebut kopurong ini usibet bangla sim kerpang ini kakam Kajin hal yang siap terasa cispa prapunai siap menjual badai siap berselur balen lagi nongyalam bongkau buat pada long ini ada isi bijinya ada isi bakul apa. There is no shortcut to success. We have 3 shitong. Ngai lagi nga mat filia bunsin. Undi mga pass exam, marsen pass.
Marsin Shong yaka exam dan yo postgraduate undergraduate in pass in. Ngin kendo hi kita ki jingtun mo ngin kendo hi kita ki failures sama umde ba phin do jikan ya. Katu ka failure kaliban I p kita ka motivation double triple ba phin shong yang phin pass itu exam phin shong yang phin pass ya ka entrance ba phin yo ban kulisho ba phin yo ban interview ya kata ka subject p. Di nga nagkakasni ngayon jungka block office. Nagko apun TPP nagka block office pun bagi jet scheme. Mo bani yo ai shaki long shong baper ha ko kasila bulangan. Long tiba iki long ni nak baru kan tu kan par iki kenal nak kan par pi ba ka block office kadan ni hajan. Kan ni hajan masih proses kan kasulok kila dulu ya ka block office sila bulangan. Long tiba keluar ban one sha office ban one pan jingte ban yo jingte halor kiski di repair umre tak halor education halor ka entrepreneurship halor ka jingte tebet ki subject pi bon na pi hadir ka undergraduate postgraduate nampak ban kulisho nampak ni nga thai kuli nampak sing lo business hall you don't like ni ki kena lu ki samna lu ki pa ko ban kulisho ta pi ko ban tebet ya la kasap in arts in culture in science tadi kasab yang pihak sports kalau pilih kaji ini idon ni kita kira semua ban ni kita kaji akan mau agak Islam kebaladap ngelakran membangi hanya seorang nimda di umat tidak sing menginjau meneraki dari ibu sendiri lidan banda umat yang dibersuat ngamtip nampak le research balik dan umat di Ustaz ni seorang maaf yang ini mereka yang siksa mengkacat beliau ini bantuan edau yang tadi bagi di bantai umat yang tidak sing bila Theo Susuham Theo Thomas Jones so ada kapuat bah kani ka shnong kani ka himas ora te yutil sing namar til sing pun kan mawi pangilong ka cai penriu ka baki naksa pangilong ka cai penriu ka ba imsi banyada yang cai penriu lajo isim dijui kiramba dijui ide kirang yele Ipareng ihapat penangkam dan ipoin paro kumno banyak yang isigim ijungi karena wa ban supan kan mau yang di kapol bagawai lagi polisi terekam jom kesokat pareng kalau kata kabagi om ketibain andru polisi balik aku akan keren yang dibentak Ampu asyuk ban mau kay buktiran sing siem ulale ba ula sya shitong na matagi gitu ni le kwa ban mau fi po baka polisi jong kesokat rek tolong kata dibai andul polisi abang ban mau ini ngakwa ban mau ya ke borsnong ni ni dalam ni kapor mungkin langsung senang. Kalau lagi muat bahkan ni senang dah jadi kan dia. Ini bernilai persyak yang dulu kapor kebat tempat temperai. Inong syur dijungi bernilai persyak ini in penangkam dengan polisi. Kemang pikum sokar pat inong kita senang. Tidak ada challenge kemacam. Dan sibuk kijingnya di bawah bani kenduk ada si penyiasat di sini. Dan lagi buat di persiapan mau berbuat di penangkam ini kedua. Ban dibaik ini, ban penyiasat semua ini, ban percaya, nambah kalau komplek kamu kesulitan dia. Dia tak tahu. Abang akan mau yang dikasih sungguh siap jauh tidak sih.
Kuat batang kemau ini baru lang di badan mereka buat. Kau tidak sih, rasa kem, jadi bagian kilo siap kelan ini. Di badan ibabin yang sebab. Nah, kadang hukum kerja penriu, kadang ikut kerja penriu bangkir. Ni depan tiar nak kerja siap kelan. Sing bubun na pinilufin kinhaban ng pulis sa bahan dan manage po sulong na manage sa bahan sulong ko film day berkelan jadi kasi tuh Sofi ternyata dia datang sini ijik sohra di sawan nani ijik kuah ijik im ke Sofi di sawan nani pendap suat ya kayak Sofi temu lagi sini ke Sofi ikibig nanti nakalian ka silong, nakalian ka sunga kung nang ikma, nakalian ka ikpa, ibayin na siyang, batinlong hanin ako. Ba't abang ako magtapat? Ba't mo, bagbaro, kibapuli, kinyo kamsor ka. Baro matangin ka namin kamsor ka. Mentang itu di lakam hante apa ayus bedik hospital angin apa klesno ketika hospital orang leh apa orang mengalami ilak itu sendiri bukan teli dan haknya wajar tiba haknya wajar dan kita bersuatu berkelab berlomba lada terkelai kita distribusi polisi baru dia yang kamdun Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi. Nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkan barla banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila banyo na eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upaj ba. Kasorkar mi kalamang kerpang ha jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikirannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.